Asikubungelele sikwamukele sibile ke kulona futhi channel nengosi la sikhuluma khona nabalaphi bendabuko sisethembisa e230 ejiyani la sikhona khona esigodlweni sikadokotela Msimango okugedla osemkantshubo makuzwa makhambe isintu mina ngigama uxolalo inokho pastor weningi dokotela sibingelele ngibonga kakhulu bhuti ngijabulile ukubona thokozela ke lo mfanekiso oqoshiwe la suke hletha khona ulwazi esicaba ukuthi ke kungenzeka ulidinge namuhla noma kusasa noma esikhathini esizayo dokotela asikhulume la ngabantu abangenisayo kwezamabhizinisi kuhamba kancane bafuna iguphu abanye kuzibalekelekeleke unaze iguphu engakwazi zilekelele umuntu onebusiness elisafufusa noma ibusiness esevele elikhona dikhona futhi iguphu namanje sihlele nje lapha phambi kwami nadethi yale kodwa lethi ngibona intombi bala ekhaya lapha basebenzela lo muzi lapha iguphu dikhona babe dikhandiwe nje impela dikhona dima business kuya ngokuthi wena ukuyiphi business kumbuze tshwaleni kumbuze ebudleni kumbuze emavechini kumbe ema contractini kumbe usema ngemkhakha ukuhlukahlukana athi angeke afana tona tihlukene ngoba diya ngala position akhona lathi yakhona so lezi iguphu umuntu mesifuna uyakwazi ukuthi umuntu asithole ngeposi umposele noma ufuna ifikele emathupha esigodlweni angathi thola ngeposi ngidakubeka qame lokho abantu abantu engavuma ukuthi bathi thole ngeposi abantu labangaphandle kwale live laba ukuthi you have to cross lento bathiwa iborder lapho ngavuma ukuthi because kukude lo muntu la khona but abantu lenginabo around la kimi ngikhona khona njengabala ukuthi from Gauteng, Cape Town, Port Elizabeth, PE, East London, Bloemfontein, Mthatha, what bu Durban, Bergville, around nje boMpumalanga, Bushbuck Ridge, bo Pietersburg, bo Lupombo, Rustenburg, around kimi ngifuna bayifikele mathupha babe kuze yabona kungcono ukuthi ngisokolise umuntu okude athi baba Msimango ngenza mistake angizange ngezwe kahle ngoba vele ngangafikanga kuwe kunomuntu ukuthi ngifuneze la athole le 10 commandment la ngithi ufuna nami ngifuna imali kuwe ngifuna bangizwe kahle balelelento ibalekile nami ngifuna imali kuwe naye ufuna imali kuMsimango ufuna sizwane eze la azothola le mithetho okay so imithetho nje bokhuluma ngemithetho before sifike kwimithetho ngifuna uqale sibhekela iguphu eningi abantu siyezwa ukuthiwa ziyadla zidla okuthile nokuthile lezi ezakhe iguphu ngokuhlola kwama level azo ziyadla nazo cha lezi baba kusiguphu ezidla eyokuthini okuthini lezi azidli lutho lezi zinemafutha azo awapheli amafutha cha babe akusilula ukuthi aphele nase lo muntu afikile la yini ngiyamnika lesigubhu singiyamkhomba ukuthi maybe kungeneka after 8 months ngithi nawo amafutha alesigubhu uyawathela ngithi ufuna kunona nawo nazo sifuna sinone uyangivusisa baba la mafutha uza bobuya after 8 months ukumchathazela futhi cha babe kutengo lo muntu ukuthi ufuna siphi isigubhu ngiyaqala vele ukuthi akabe linani lelingaka angawasebenzisa 2 years angawasebenzisa 3 years angithi ngobe ngiwakalile mina ukuthi lawa ngoba ngine experience lento ngiyathi ukuthi after 8 months iyobidle kangaka amafutha ayo iqobezele kangaka yinde la phakathi le igubhu lenedlayo edlela amafutha la ukuze azagcina phelile yinde ezowadla lamafutha ngitasibeka nje babe kanje ngisiphakamisa ngithi uyasibona sinonile lokunona lokhu liselwa babe liselwa leliselo liyawadla lamafutha lona ngoba la akunokuthile phakathi leselo liyawadla lamafutha Dango libeka nje ngithi wabona nje linonile nje linonile mara lijulukile sibuye nje futhi sibuye la utayibona kahle khona lento asibona lesijulukile njenge fridge uyasibona ba ngokuhlukahlukana kwayo asibona lesi sisijuluke ngakuphi hayi umzimba wonke uyasibona siyantonda ngalisithothela ngaphansi hayi umzimba wonke lezi zinto zihamba ngokuhlukahlukana
uthi wena lelifa lakho likhande njani lana akunatlwane noma ngingavula nje mfowethu abantu bangibheke nje ngivele ngibona ukuthi uyalibona umqophelo lapha kasabona phuma kunona nje kuphela kuye ngokuthi wena usakha kanjani usikhulumisa kanjani ukuthi silethe lo mqebo la egazi ekhaya khuluma ngale 10 commandments nje manje nangu sesithathile isigubhu umuntu imiphi lemigomo efuna ilandele lapha kulesigubhu okungenzeka mhlawumbe ashule futhi kuyilandela babe sikanjena lesigubhu ngifuna ukuyichaza iqiniso phela labanye abantu bathi nabathola imali babe babona ngathi bathola uNkulunkulu nezinyawo takhe umuntu aqabanga ethi imoto qabanga ukugroova lo muntu bekalala ngo6 so lala ngo12 ebusuku so angisukunemali bekahlala right through bahlala nonkosikazi bashare ukuhlupheka nasongena imali nasubalekela unkosikazi nangiyasoli uyangithola baba so kunale mithetho leyo ukuthi ngikuthole unje make uhambe lenzima yami nalento yami unje ikwakhele lento lofuna yona ungabe impachambili nyalo uhamba nalento iphusha iyakubona ukuthi uhluphekile iphamisa ukuhlupheka kwakho nasofuna ukuba ngetulu kwalento mina nginemali mina usho ukuthi njengamanye amazwi usho uma kungenzeka uyilande unonkosikazi omunye yemgomo ngabe ukuthi iqhubeka nayo lonkosikazi ungabe sithi ngase sengathi sothathele isigubhu ngoba ngathi izinto seziyakhanya so business ezinye ke intombi manje sokulahla lo muntu lo liqiniso lelo baba ngoba mina nawuthatha lesigubhu sami ngumsimango unika sinasi sithathe lesigubhu mina lesigubhu ngiyosikhulumisa lesi true 8 ufuna ungizwe kahle true 8 dalweni zakho nedalo zabonke akunkosikazi wakho nangabe vele umuntu nganamfati ndakutshela ukuthi laleli langa ushada ngathi uthatha umfazi umusu kumfihlela ukuthi wena uzube nemicebo angithi uthi uzamthanda lo muntu uzomshada uyamthanda kuthe uthi mina la ekhaya ngisebenzisa lokho okungilethela imali ngoba nangamtshelanga lo mfazi ngalento izomnika iproblem ngoba umthetho walesigubhu sobuwaziwa nguwedwa ukuthi mina imali yami ngiyithola lapha unkosikazi nje ubona ngama surprise yonke into yakho ifihlile so ngiyele mithetho ngithi umuntu before asithatha ufuna kubeke imhlalise phasi ukuthi unonkosikazi mamela ke babe le ngikunika kona akunanyoka akudla magazi abantu akudla magazi ezimbuti akudla magazi einkukhu akudla magazi ezicocombe okuyinambuzana okusilwane akukho la ngizokunika amafutha athize nakuphelele buya la kumsimamo uzothatha amafutha awuthi uzobuya ukuthi ngunike lesigubhu lesi lomnyaka lona uyasebenzisa sokuthi lomnyaka lo yangithi hayi sesi expire sofuna uzothatha esinye cha uda kumsima ngizothatha amafutha okay then uyakwazi uku-upgrade kule igubhu mhlawumbe uthi hayi bengisensalisa sengiya-upgrade sengifuna esinye futhi kuye ngokuthi wenzani angithi daswa ngithi ziyashiyashiyana kuye ngokuthi wenzani nangabe vele soluthengisa ipapa uhleli lapha estradini dasolonke unike lesi icondane nepapa ukuthi abantu badle ukuthi inhlithu yabo ikhululeke kwangathi lo mama lona mani washe lo mama lona lo baba lona le nyama lena abantu badle nangabe usobusuku lepapeni manje so maybe uthengisa maybe nabo ma chips in sekufuna lesigubhu sakho sithi kuphakama kancane sikhona ukudonsa ngapha nangapha singaphelelwa amandla sikhona ukudonsa ngapha nangapha silethe lo mqebo uhlangane kuwo uma kungenzeka umuntu angayigcini le mithetho le mali yaphela cha babe angesisebenze mina ndabeka kube clean kubalaleli lena angeke sikusebentele lesigubhu ngoba wena wendi lokufuna ngibuyele emva futhi baba ufuna understand mina ngikhandele lesigubhu ukuthi mina ngithole ngaso imali nawe uthatha lesigubhu kumsimanga ukuthi ufuna wende njani uyothola imali awuthathanga lento ukuthi uzoba iblow kuyibeke wena ujabulisa ukuthi ubone iyancinca imali ayingeni exchange lento nami nangisakha kunemithetho lekufanele ngidlule true kuyo ukuthi ngisakha nje maybe angona nomakoti wasekhaya ngisakha nje maybe angilala enzangeni yamakoti wasekhaya ufuna ngilale lathi indumbe ntamo ukuze ngikhande lento ikhona ukuphila yendelene so nawe ufuna ulandele leyo mthetho ngiyacabanga nje labaziko labathethe kimi abalandele lemithetho namanje ngoba khona labasithethe ngiyabazi mina ngumsimango abalandele lemithetho ngithi betshela yona sohlala siloko sijabulile sihlekelela sifonelana sijabule so igroup lezi mhlawumbe amanani kungenze kube khona umuntu one interest lezi group lezi njengoba usho ukuthi asiyadlile lutho azibulali futhi imndeni akusimbona mlambo futhi akuna inyoka la akunabotikolosho lani
akunalutho. Impela babe nasingabela nje umva kancane labazalwa le bokhokho nabokhokho kube ngabe baphila bengawushaya umlulungwane ngaleti gubhu lenginado etigcingile nginato baba. Lento lena yayidlalwa ngibomkhulu. Lento lena into emandzawe ngeke uyithole emashanganeni. That's why nawufika ngalungu umndzawo vele emashanganeni bakuthi sigona leshilaba yini la sigona la kudlayiwa nchomle. Abakuthandi vele emashanganeni nawo umndzawo. Especially nje bosithole bomhlanga bomsimango abafuni ngale mabhuti ngana uqhamuka nje uqhamuka phezulu komsapha uta bafuna ukudla. Ngoba bayati ukuthi une matrix lamaningi bona ngithi basebenza leti nto tabo ukuthi kufuna kuba nemihlathelo cha amandawo akende umhlathelo baba. Asikhulumisa sihlahla sikhulume straight ningihlahle sikhuluma ngokuthi abantu ngoba sebalala labantu kanti bakhuluma isihlahle bekuba netimfihlo tside. Asiphethe dokotela ngokuthi iziqala kumalini ke umdlozi asithole mhlawumbe esichiphu bese kuba ngesidorab nazo zonke. Chips alabe mapapa babe ngithize ngahlala ngarealize ngawokhuluma emsama nabogogo ngabona ukuthi leya 12,000 bantu bayihluphekela. Bantu bayafufutha laba special labe mapapa la igangeni ini bayifufuthele. Yes kona kunzima ziningi lezi zinto require izandla zami ngesikhathi esiningi likonke lokufuna ngikwende lapha kodwa ngigcine sengibona ukuthi no laba bathengisa bafuna izinto zamapapa market la migwaqweni ini akube ngu5,000 baba. Ngabuya ke ngithi kulaba beyiphaza nalaba bangathi bayenza izinto boma hardware nyana nje basafufutha hayi angikhuluma ngama hardware amakhulu laba ngathi basafufutha ngathi zona zizoba ngu10,000. Sesiya nasiya lapha kulaba bengaba ngabe bema travel bema hardware beyitolo bema bottle store ini labo bahlale bathi ngoba labo ke sabo nje sengathi sigijima ngalabanye amandla labo bahlale bathi ngoba lensona lesigubhu lesokudonsa sidonsa siphinze kulaba ematravel ufuna abahlale bakwahle sidonsa sivale nemsindo sidonsa sivale nokubulala because la kunetshwala khona hlala phuma ingadi futhi so lento ayifuna ingadi le thola ukuthi bathi lithave yakho mina ngiphuza kasibana akuliwa kuhlala kuthule sethu sibeke nontombi wemali ugathi imali ulinze abantu ulinze nemsindo ukuthi na umsindo uvala umlomo ngangithola baba so labo ababheke lapho tilabo 15 to 18 baba. Izwile ke babukeli siubeka lapha ke umfanekiso oqoshiwe sokuqhubeka ngelilanga sibe udokotela sikhulume nangezinye futhi igubhu wena ungakwenza uqhubeka usubscribe kwi-channel silandele share nalo umfanekiso ukuthi ufinyelele nabanye abantu. Siyabonga.